پشتی در روژان لباجار قنایا جلیل دیلانک هبو و دیا ایسا جی لوی دری بو. ایسا و شاگردین خوژی جبو دیلان هاتبون و خوندی. دما کو شراب برخلاص بونی بو دیا ایسا جیره گود شراب آوان نما. ایسا لی وگراند و گود ستیه ته چج منه هی ساعتا من نهاتیه. دیاوی جه خزمتکارن را گود هر چه جواره بیجه بکن. ایجار لوی دره 6 کوپین کورین هبون که جهویان جبو عادتین خوین پاقش کرنه بکاردانی. هر یکی جوان دنابرا دوسه دنان ده آف هلده دا. ایسا جوان را گود وان کوپان با آوید تجه بکن. اوان جی او حتی بر دو تجه کرن. هنگی وی جوان را گود نها هنه درخن او جی سرک زیافت را ببن. وان جی او بر. گاوا کو سرک زیافتی جه آوا کو بوبو شراب و خوار وی تی در نخست کو او جه کو دری هاتیه. لی خدمتکارین کو آو آنی بون دزانه بون. سرک زیافتی گازی زاوه کر. و جیره گود herkes peşî şeraba qenc pêşkeş dike û çaxê ku yên vexwendî zêde vexwarin ew a ne qenc derdixe lê te şeraba qenc heta niha helanî. ev nîşana ku îsa li qenaya Celîlê çêkir a pêşî bû. Bi vî awayî wî rûmeta xwe daxuya kirin û şagirdên wî bawerî pê anî. Piştî vê yekê îsa tevî diya xwe, birayên xwe û şagirdên xwe çû Kefernahûmê û ew gelek rojan li wê derê neman. Cejna derbasbûnê ya cehuyan nêzik bû û îsa hilkişiya Orşelîmê. Di perestgehê de wê ew kesên ku dewar, mî û kevok difirotin û serafkerên rûniştî dîtin. Îcar wî ji benan qamçek çêkir. Ew hemû û dewar û mî jî ji perestgehê derxistin, perên pereguhêran rijandin û maseyên wan gêr kirin. Wî ji kevokfiroşan re got Van ji vê derê rakin. Êdî mala bavê min nekin bazargeh. hat bîra şagirdên wî ku hatiye nivîsî. Xîretkeşiya ji bo mala te wê min bixwe. Li ser vê yekê cihuyan jê pirsî. Tecrübû me çi nîşanê çêkî ku desthilatiya te heye tu wan dikî? Îsa bersîva wan da û got Vê perestgehê hilweşînin. Ez ê di sê rojan der rakim. li ser vê yekê cihuyan jê re got Avakirina vê perestgehê 46 salan kişan. Ma te wê di sê rojan de rakî? lê Îsa li ser perestgeha bedena xwe dipeyivê. Pişt re dema ku ew ji nav miriyan rabû hat bîra şagirdên wî ku Îsa ev yek gotiye û wan bi nivîsara pîroz û gotinên Îsa bawer kir.
ایجار دما کو عیسی د ججنا درباسبونê de li Orşelîmê bû, gelekan ew nîşanên ku wî dikirin dîtin û bawerî bi navê wî anîn. Lê İsa bawerî li wan nedanî. Çimkî wî bi xwe bi hemû mirovan dizanibû. Hewcedariya wî bi şahidiya mirovan jî tune bû. Çimkî wî dizanibû ku çi di dilê mirovan de ye.